Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'imyaka 15 witwa Diane yafashwe ku ngufu n'umugabo w'imyaka 30 y'amavuko witwa Jean Bosco. Uyu mugabo yafashe uyu mwana ku ngufu ku iki gicamunsi mu masaha ashira saa 2 za nimugoroba. Nibwo umwana yaje kumufata ku ngufu, uyu mwana bimuviramo ingaruka zikomeye cyane. Uyu mwana ajyanwa mu bitaro bya Winkingi kugira ngo yitabweho n'abaganga ataza no kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe uyu mugabo yasambanyije uyu mwana kugera ku kuka ka nyuma, dore ko uyu mwana bamujyanye mu bitaro ari interi atavuga ndetse yaguye muri koma. Uyu mugabo yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Abaturage bavuga yuko uyu nguyu Jean Bosco akwiye gutabwa muri yombi agakatirwa urumukwiriye, byanaba ngombwa umuntu nimba yakoze icyaha nk'iki ngiki cy'indengakamere bakabaye kwita bamwica, nimba yafashe umwana utujuje imyaka y'ubukure uri mu kigero cy'imyaka 15 ari umukobwa akamufata ku ngufu. Abaturage bavuga yuko umwana w'imyaka 15 ntago abazi ibijya mbere, ntago abazi ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Abaturage bavuga yuko rero uko nguko ari uguhohotera umwana utujuje imyaka y'ubukure, ndetse uyu mwana bikaba byamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Uyu mwana ari ku bitaro, ari kuri bomboni, arimo arahumeka isigane. Abaganga bari kumwitaho kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Ibi byarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu mugabo rero wasambanyije uyu mwana yari afite umuryango w'abantu batatu. Yari afite umwana w'imyaka 10, afite umwana w'imyaka 8, afite n'undi mwana w'imyaka 15. Bivuze ngo yasambanyije umwana ungana n'uwiwe w'umukobwa, aza kumufata ku ngufu ndetse uyu mwana aramusambanya. Ariko amakuru abaturage batanze bavuga yuko aka kana n'ubundi kahoraga mu rugo rwabo ndetse yanagakundaga byasaze, ariko kari ak'umuturanyi. Ni mu gihe aka kana kavuga ku ishuri kakahita kaza, dore yuko uyu mugabo kamwitaga anko, kakaza ko harya karangiza kagataha, dore ko aka kana aho gakomoka iwabo nta kintu bagira cyangwa nta byo kurya baba bafite bihagije. Bavuga yuko ari maskini. Nivuga maskini bisobanuye umukene. Maskini ni mu rurimi rw'igiswahili, rero ngo ni ba maskini, ngo ni abakene. Rero aka kana kazaga kuharya buri gihe, uyu mugabo akajya agaterura ndetse akitsetaho, akitsetesha ku gitsina cye. None ubu ngubu akaba yahise agasambanya kugeza izi saha. Ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri yombi, busaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha bitaraba kandi banahane ibyaha nk'ibi ngibi, n'ababikoze bahanwe batabwe muri yombi. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB yuko uyu mugabo bamukatira igifungo cya burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Nubwo uyu mwana atarapfa, ariko naza gupfa uyu mugabo bamukatire urumukwiriye. Ariko uyu mwana, amakuru twahawe n'abaganga bavuga yuko ari buze gukira, uyu mwana ari buze kuva muri koma akaza gukira. Abaganga bavuze ko uyu mwana rwose nta n'ingaruka za danje byigize mugiraho, uretse ko yacitse ibisebe mu myanya yiwe y'ibanga, yacitsemo ibisebe ariko araza gukira. Uyu mwana ariko ntabwo yagize yandura indwara nka sida, imitezi, uretse kuba yacitse ibisebe mu gitsina. Ibi ngibi bikaba aribyo byatumye rero abaganga bavuga yuko uyu mugabo bamufate bahite bamuta muri yombi, nabacika ndetse nanagerageze no kugira ikindi kintu yireguza, ahubwo bamufate bamute muri yombi. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo akwiye gutabwa muri yombi ndetse agakatirwa igifungo cya burundu. Umuryango ukomokamo kano kana kafashwe ku ngufu ucyumva bino wahise wifata ku munwa, urangije uza nk'iyagatera. Nibwo wazaga ku muryango w'uno mugabo batangira kuwukubitaho amasuka, ibitiyo bashaka kuwuca. Gusa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buza gutabara, buravuga yuko ubuyobozi bukuru, ishami ry'ubugenzacyaha bufatanyije na polisi bagiye kuhagera kwihanira, ntago ari umuti w'ikibazo. Nibwo ambirasi yaje ijyana kano kana kwa muganga, bategereza n'ubuyobozi bukihagera uno mugabo ahita atabwa muri yombi kugeza isi saha. Ariko ubugenzacyaha RIB ari kuri RIB ya Winkingi, aho akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Ariko abaturage bavuga yuko n'ubundi uyu mugore nawe nyiri kano kana kasambanyijwe, aka kana kitwa Diane, abifitemo uruhare. Ni gute umwana wiwe ashaka kuva mu rugo akajya kurya mu rugo rw'umuturanyi ndetse nabigireho ikibazo, kandi uwo mwana ari umukobwa, kandi akabona ko uyu mwana agenda buri gihe. Uyu mubyeyi
mubyeyi nawe abifitemo uruhare. Uyu mubyeyi avuga yuko nta ruhare na rukenya bino bintu abifitemo, ahubwo umwana we yavaga hano akajya kuryayo kubera ko hari abandi bana bakinaga b'inshuti ziwe, yenda avugaga ati yagiye gukina n'abandi bana, ntabwo yari azi yuko ahubwo anaharya. Ibi ngibi yabyumviye hano kuri tere ahabereye bino. Uyu mubyeyi ari mu gahinda n'amarira avuga yuko uyu mugabo yamugiriye umwana wiwe kuriya nawe adakwiye kubaho, kuko yaje afite umujinya mwinshi ashaka no kumukubita, ashaka no kuba yamwambura ubuzima bitewe n'ibyo yakoreye umwana we byo kumusambanya, umwana we akava amaraso agacika ibisebe mu myanya yiwe y'ibanga. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko icyaha cyo kwihanira gihanwa n'amategeko, kandi uyu mugore nuza kwihanira biraza kukuviramo ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugore yatuje rero, birangira ubugenzacyaha bwo buje butwara uyu mugabo bumujyana kumufunga kugeza izi saha ntibaramukatira, ariko urubanza ndaza kurubumvisha, nibamukatira ndaza kubabwira uko byagenze. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Shyorongi habereye amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi abagabo batatu bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ubwo kino kirombe bacukuragamo cyahagaritswe ku mugaragaro mu ruhame kubera abantu batanu bigize kugipfiramo, ndetse iki kirombe baza kugihagarika kubera ko kitujuje ibisabwa. Abaturage batanze amakuru kugira ngo bano bagabo bafatwe, batanze amakuru bavuga yuko hari abagabo bagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Nibwo rero polisi ikora paturuyi hano yaje kubafata, ihita ibajyana ku murenge, bahita babata muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko n'abana b'imyaka 20-15 bajya gucukura amabuye mwa kino kirombe, aba bakuru aribo babajyanyeyo, ugasanga bamwe barahavunikiye abandi bahaburiye ubuzima. Bavuga yuko impamvu bazajya batangira amakuru ku gihe abana babo bajya mwa kino kirombe bikababuza kujya ku ishuri, bityo rero bigatuma abana babo badindira mu iterambere, bagatinda kumenya gusoma, bagatinda kumenya ibihekane, ariko kino kirombe n'igifungwa bakagishyiraho umutekano uhagije, abana babo bazajya bajya kwiga bisanzuye, ntibazongere guhura na bino bikorwa byo gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Niyo mpamvu abaturage bavuze ko bazajya batangira amakuru ku gihe, abagerageza gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bahanwe batabwa muri yombi. Ariko abaturage bavuga ko hari umukire witwa Damascene uturuka mu mujyi wa Kigali uza kugura ano mabuye y'agaciro, ariyo mpamvu bano bagabo bitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro. Abaturage basaba polisi ko uyu mugabo yazafatwa nawe agatabwa muri yombi uzanira amafaranga bano bagabo. Aba bagabo bafatswe mu masaha ashyira saa sita z'ijoro, ubwo abaturage batanze amakuru baza gufatwa saa sita z'ijoro, nibwo bahise bafatwa bajyanwa kubafunga, ubwo bahise batabwa muri yombi. Babiri kugeza izi saha baracyari mu kirombe mo imbere, banze kugisohokamo kugira ngo batabahana, ariko polisi yavuze yuko bari buze kwisohoramo batiriwe birushya. Boherejemo dorone, barangije barababona babasaba gusohoka, banga gusohoka baguma muri icyo kirombe. Ni mu gihe bategerereje ku muryango kugira ngo nibaza gusohoka baze kubafata. Bavuga impamvu bagiye gucukura amabuye mwa kino kirombe kandi bazi neza yuko bagihagaritse bitewe n'abakiburiyemo ubuzima. Ni mu gihe umwe yaje kwisora mwa kino kirombe ahita afatwa ajyanwa gufungwa, ubwo bivuze ngo hasigayemo abantu babiri, koko hari hasigayemo abantu batatu. Aba babiri banze gusohoka, batinye gufungwa bitewe n'ibyo bakoze kandi babizi, bazi ko kino kirombe bagihagaritse, ariko bahisemo kujya gucukura binyuranyije n'amategeko. Aba bagabo banze gusohoka mwa buno buvumo kugira ngo bataza gufatwa bagatabwa muri yombi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimu mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nari mperereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi, ndetse dufatanya n'andi makuru ari kubera hano mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Turaza kugaruka tubabwira ibiri kubera mu Burusiya ndetse n'ibiri kubera
muri Kongo nibyo tugiye gutangira gukoraho mu kanya. Iki kiganiro muraza kukibona, hari abanyamakuru bacu bibereye kuri tele, bamwe bari muri Kongo abandi bari muri Amerika kwa Tarapo. Aya makuru turaza kuyabagezaho mu kanya saa sita zuzuye, y'ibiri kubera muri Kereni ndetse n'ibiri kubera hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Reka amakuru yacu menye arangirije hano, mutegereze amakuru ndi buze gusohora mu kanya.